Yongwe ukomere papa. Oh kamaradi. Yes. Saba. Ukomere mani humura. Saba Sam. The Bible TV mushireho sha. Apotre turagukunda. Okay. Apotre turagukunda. Oh. Mukobwa wanje ndagukunda. Apotre. Komera. Ku batangabuhamya ahereye ku witwa Bugingo wari mu rukiko yavuze ko uwo mwana yamuhaye amafaranga ariko arayo kugira ngo indirimbo ye itambuke kuri televiziyo. Ni nyuma y'inkuru duheruka kubagezaho ivuga ko Apotre Yongwe yatawe muri yombi. Apotre Yongwe yagejejwe imbere y'urukiko. Harerimana Joseph bakunda kwita Yongwe kuri tariki 23 z'Ukwakira 2023 nibwo yagejejwe mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ari kumwe n'umwunganira amategeko ngo asomerwe ibyaha aregwa aburane ifungwa n'ifungurwa. Ni nyuma y'uko tariki ya 3 ku kwezi n'ubundi dosiye ye aribwo yashyikirijwe ubushinjacyaha. Kuri inshuro ya mbere agiye kubazwa niba ibyaha aregwa abyemera cyangwa bihaka. N'abahohotewe bavugwa muri iyi dosiye harimo witwa Bugingo Fraterne uvuga ko Yongwe yamuriye agera ku 700 amubeshya ko azamusengera akazamura impano y'ubuhanzi. Hari uwitwa Ana wavuze ko Yongwe yamuriye agera ku 20 ndetse hakaba n'umudamu umwe wo mu Faransa utarifuje ko amazina yamenyekana wavuze ko Yongwe yamuriye 517 nyuma akamusaba amadolari 30 akamubwira ko azajya amwungukira 2,000 ku kwezi. Nyuma yuko yari yamubwiye ko agiye kumusengera abana be bari baratinze gushaka kubera ko ngo yibazaga impamvu badashaka bakaba bashaka. Yatawe muri yombi na RIB tariki ya mbere Ukwakira 2023 akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya. Ni nyuma yuko ayagiye yumvikana kenshi ku miyoboro itandukanye abwira abantu ko atunzwe n'amaturo ndetse agashishikariza abantu gutanga ayo maturo. Mu gihe yaba ahamijwe iki cyaha yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 5. Ni hazabo y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Ni igihano giteganywa n'itegeko y'ingingo y'175 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ivuga ko umuntu wihesha umutungo wundi imari ye cyangwa igice cyayo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko yiyitiriye izina ritari ryo cyangwa umurimo adafitiye ububasha cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kiri bube abakoze icyaha. Mu yandi makuru abarundi 50 birukanwe ku butaka bw'u Rwanda. Nibura abarundi 52 birukanwe mu Rwanda kuri wa kane ushize. Abarundi muri birukanwe mu Rwanda babaga mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Aho babaga mu Rwanda nta byangombwa bafite. Abenshi muri bo nabahoze ari impunzi mu nkambi ya Mahama yaherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Abo bireba bakomoka muri commune ya Busoni 46, Buganira 2, Giteranyi 3 zo mu ntara ya Muyinga mu majyaruguru y'uburasirazuba. N'umwe uvuga ko ukomoka mu ntara ya Cibitoke amajyaruguru y'uburasirazuba. Gusa uyu avuga ko atazi neza commune yavukiyemo. Amakuru agera ku rubuga Source Media Burundi dukesha iyi nkuru avuga ko uyu mugabo avuga ko nyina umubyara ari umunyarwandakazi naho se umubyara akaba ari umurundi. Ubuyobozi bwa commune ya Busoni bwakiriye aba bantu butangaza ko bose bamaze kugira mu midugudu yabo usibye uwo nguwo umwe utazi imyirondoro ye neza. Ubuyobozi bwa commune Busoni kandi buvuga ko bufatanya neza n'u Rwanda mu guhanahana abantu neza badafite uburenganzira bwo gutura ku ruhande rumwe cyangwa se urundi. Abenshi mu birukanwe bavuga ko baje mu Rwanda baje gushaka akazi. Umwe muri bo yagize ati hariya twunguka byinshi ugereranyije no mu Burundi. Nk'urugero umukozi wo mu murima yinjiza amafaranga 2,000. Ayo ni amafaranga yikubye inshuro 2 mu mafaranga y'u Burundi. Barasaba ko bashyirwaho gishe imwe ku mupaka kugira ngo yorohereze urujya n'uruza hagati y'u Rwanda n'u Burundi nk'uko bimeze mu ntara ya Ngozi na Muyinga. Iyi nkuru yibutsa ko benshi mu batahutse ari abahoze ari impunzi mu nkambi ya Mahama bari baratashye. Reka amakuru yacu tugakomeze hanze y'u Rwanda. Ubwato bwa gisirikare bw'Ubushinwa bwagonze ku bwende ubwa Philippines. Ubwato bwa Philippines bwari bwerekeje ku birindiro bya Philippines kuri iki cyumweru birahitwa Thomas Shore aho amakimbirane yengereye mu byumweru bishize. Manila yavuze ko ibikorwa biteye akaga byo kubitambika bya Beijing bihungabanya umutekano w'abakozi b'abanyafilipine. Cyakora Ubushinwa buvuga ko Philippines yateje nkana ibibazo nk'uko iyi nkuru dukesha BBC ikomeza ibivuga. Amato y'Abashinwa na Philippines yakomeze gukina umukino w'injangwe n'imbeba hafi ya Second Thomas Shore mu gihe ingabo nke z'abanyafilipine bari ku birindiro biri mu bwato bwa gisirikare basaba kugemurirwa ibyo kubatunga bya buri kwezi.
ubwato bwari bubagemuriye bukaba bwagonzwe n'Abashinwa. Abategetsi ba Philippines bavuga ko Ubushinwa bwarushijeho gukaza umurego kuva Perezida wa Philippines Ferdinand Marcos yatangiraga imirimo muri Kamena 2022 agashaka ko umubano wa gisirikare na Washington warushaho gushimangirwa. Kuri iki cyumweru ku nshuro ya kabiri kandi hafi ya St. Thomas Shura, abategetsi ba Philippines bavuze ko ubwato bwa gisirikare bw'Abashinwa bwagonze ku bwende ubwato bw'abashinzwe umutekano ku nkombe ya Philippines. Ubwato bwari bugemuye ariko bwashoboye kugera ku biniriro bya Philippines muri Shura nk'uko Manila ibivuga. Bakunzi ba Excellence TV, tubashimiye kuba mudahwema gukurikira amakuru tubagezaho. Amakuru yacu nakagaruka.